Today is Good Shepherd Sunday. In the Gospel reading we will hear, Jesus says, "My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hands." Jesus is the Good Shepherd. No one will take his sheep out of his hands, because he would lay down his life for them. But Jesus also called other shepherds to his flock. He first called St. Peter, and then the other disciples, to the vocation of shepherding. As such, today, Good Shepherd Sunday, is a most auspicious time for us to gather to thank God for sending us a new Pope, a new shepherd, after the sad demise of our Pope Francis. Now, Habemus Papam. Cardinal Robert Francis Prevost, an American born in 1955 in Chicago, Illinois, entered the Order of St. Augustine in the United States of America and was ordained an Augustinian religious priest in 1982. He followed the footsteps of the Good Shepherd when, for 12 years, he worked as the Prior General, looking after the Augustinians from all over the world. Then he became a missionary and was ordained the bishop of the Diocese of Chiclayo in Peru, where he worked for 9 years among the people and even received Peruvian citizenship. He thought he will never leave Peru. But for the past 2 years, he was called to Rome to be the prefect of the dicastery for bishops. He was elected the new Roman pontiff last Thursday, the 8th of May, and chose the name Leo VIII, the 14th, for his pontificate. As we thank God for calling Pope Leo to the vocation of shepherding the Universal Church, and pray for him as he begins his pontificate, let us also call to mind the vocations to which each of us have also been called. Today, dear brothers and sisters, is also World Day of Prayer for Vocations. When we hear the word vocation, most times we think of priests and religious sisters. But Vocation Sunday has a broader scope, as it includes every reality in the church and in the world that needs shepherding. God also calls all fathers, mothers, civil leaders, government officials, and civil servants, and social leaders, teachers, doctors, nurses, law enforcers, social workers, and ordinary people to the vocation of shepherding, of looking after and defending those in their charge and under their care. Catholic laity should view their professional work not merely as sources of income to support their families, but rather as privileged places to live their vocations and strive for holiness in life. Thank you, each and everyone, for this Thanksgiving Mass for Pope Leo XIV as he begins his vocation of shepherding the Universal Church. Let us join him by living out our respective vocations of shepherding in our families and places of work. Murakas.
ubutumwa mu misa yo gushimira Imana kubera itorwa rya Papa Leo wa 14 Paruwasi Regina Pacis ku ya 11 Gicurasi umwaka wa 2025. Nyiricyubahiro Musenyeri Habimana Gisenyi, Visi Perezida w'Inama y'Abepiskopi mu Rwanda, banyacyubahiro bavandimwe Episkopi, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ukaba unahagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mwe mwese muhagarariye inzego za leta, nyakubahwa umuyobozi wa Corps Diplomatique, hamwe n'abandi b'ambasaderi bari hano, banyakubahwa mwese namwe bashiki banyu bavandimwe muri Kristo. Uyu munsi ni icyumweru cy'umushumba mwiza. Ni ivanjiri tumva Yesu avuga ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi nazo zikankurikira, nziha ubugingo bw'iteka kandi zizazimira bibaho, ntawe ushobora kuzikura mu biganza byanjye. Yesu niwe mushumba mwiza, ntawe uzavana intama ze mu biganza bye, kuko yemera guha ubugingo bwe akitangira intama ze. Yesu yahamagariye abantu kuragira ubushyo bwe. Mbere na mbere yahamagaye Mutagatifu Petero, aza akurikizaho n'izindi ntumwa ngo zite ku bushyo bw'Imana. Kuri iki cyumweru cy'umushumba mwiza ni umwanya mwiza wo guhura tugashimira Imana yaduhaye Papa mushya, umushumba mushya, nyuma y'urupfu rubabaje rwa Papa Francisco. Ubu dufite Papa, habemus Papam. Kardinali Robert Francis Prevost, umunyamerika wavutse mu mwaka w'1955 i Chicago muri leta ya Illinois, yinjiye mu muryango wa Mutagatifu Augustine muri leta zunze ubumwe za Amerika, ahabwa ubupadiri mu mwaka w'1982. Yakurikiye inzira y'umushumba mwiza ubwo yamaraga imyaka 12 ayobora uwo muryango, yita ku banyagustiniyani mu isi hose. Nyuma yabaye umwepiskopi wa diyosezi ya Chiclayo muri Peru, aho yamaze imyaka 9 yibera mu baturage kugeza ndetse anahawe ubwenegihugu bwa Peru. Mu myaka 2 ishize yagizwe umuyobozi wa dikasteri ishinzwe abasenyeri. Ku wa 4 ushize tariki ya 8 Gicurasi umwaka wa 2025 yatorewe kuba umusimbura mushya wa Petero intumwa i Roma, ahitamo izina ry'umushumba rya Leo wa 14. Mu gihe dushimira Imana kubera itorwa rya Papa Leo wa 14 ikamuhamagarira kuragira ubushyo bwa Kiliziya y'isi yose, tumusabire mu ntangiriro y'ubutumwa bwe, ari nako tunazirikana imihamagaro yose twahamagariwemo twese. Uyu munsi kandi ni umunsi wo gusabira umuhamagaro ku isi yose. Iyo twumvise ijambo umuhamagaro, akenshi dutekereza abapadiri n'ababikira. Mu by'ukuri icyumweru cy'umuhamagaro kiragutse cyane, kuko gifata buri kimwe cyose gikenerwa guherekezwa muri Kiliziya. Imana ihamagara abapapa, abamama, abayobozi ba za leta n'abakozi ba leta, n'abashinzwe imibereho myiza y'abaturage, abarimu, abaganga, abaforomo, abapolisi, abasosiyali. Byumvikane ko ari abantu basanzwe bahamagarirwa kwita no kurengera abo bashinzwe. Abarayiki Gatolika bagombye kumva ko akazi bakora atari akabinjiriza gusa umushahara kugira ngo batunge imiryango yabo, ahubwo ko mu kazi ari ahantu heza kandi h'ingenzi, kuko hagufasha kuba mu muhamagaro no kurushaho kwitagatifuza mu buzima bwa buri munsi. Ndashimira mwese kubw'iyi misa yo gushimira mu ntangiriro y'ubutumwa bwa Papa
kane umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose kandi tubifatanya